Reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira uru rubuga. N'aya makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati. Nyuma yuko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ashyinguwe, nibiki biri kuvugwa hariya nyine mu burasirazuba bwo hagati ya Leta Zunze za Amerika ndetse na Leta ya Iran. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yamaganye ibitero bya gisirikare byagabwe na Leta Zunze za Amerika kuri Iran, abivuga nko kurenga ku mategeko mpuzamahanga mu buryo bugaragarira ndetse no kutubahiriza amasezerano ya Islamabad Memorandum of Understanding agamije guhagarika intambara. Mu kiganiro bagiranye kuri telefone ku wa kane rero, no kuvuga ku munsi w'ejo hashize, Araghchi ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za Pakistan Fayed Mashal Asim Munir baganiriye ku bibazo bireba umutekano n'iterambere ry'akarere. Araghchi yavuze ko ibitero bya gisirikare Amerika yagabye mu bice bitandukanye bya Iran ari ukurenga ku masezerano n'umuryango w'abibumbye UN Charter, ngibyo kandi ngo byabaye mu buryo bugaragara, ngo kandi ko binanyuranyije n'amasezerano y'Islamabad yerekeye guhagarika intambara. Yongeye ko amagambo akaka yatangajwe n'abayobozi ba Amerika hamwe n'uko Washington yemeye ko itacyumva ko iboshywe n'ayo masezerano, bigaragaza ko Amerika idafite ubushake bwo kuyubahiriza kandi ko komeje gukurikiza politiki ishingiye ku guhangana no guteza intambara. Araghchi kandi yaburiye Leta Zunze za Amerika kwirinda ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose cya gisirikare cyakwibasira Iran, ashimangira ko abaturage ba Iran hamwe n'ingabo za Repubulika ya Kisilamu ya Iran bafite ubushake budashidikanywaho bwo kurinda ubusugire bw'igihugu, ubwigenge bw'ubutaka bwacyo ndetse n'umutekano wacyo imbere y'igitero icyo ari cyo cyose. Ibyo biri kuvugwa ariko ngo hari ibiganiro bya diplomasi biri gukorwa mu ibanga kugira ngo hagabanye umwuka mubi hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze za Amerika, nk'uko umuyobozi wo muri Leta Zunze za Amerika yabwiye CNN. Ibi bibaye nyuma y'uko imirwano yongeye kubura hagati y'impande zombi mu minsi ishize, bigahungabanya agahenge kari kariho. Pakistan ndetse na Qatar nabyo biri gukora uko bishoboka kugira ngo Amerika na Iran basubire ku meza y'ibiganiro, nk'uko amakuru aturuka mu karere k'Abarabu yabibwiye CNN. Hagati aho ariko Ayatollah Ali Khamenei, nk'uko twabibabwiye, wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran, yashyinguwe ku munsi w'ejo nyuma y'iminsi myinshi y'imihango yo kumusezeraho. Mu bitabiriye uwo muhango hari umuntu umwe wabaye ikibazwaho kubera kutahagaragara. Uwo nta wundi rero ni umuhungu we Mujtaba Khamenei, uvugwa ko ari we wabaye umuyobozi mushya w'ikirenga wa Iran. Umuyobozi wo muri Leta Zunze za Amerika yavuze ko icyo gihugu kiri gukoresha uburyo bwo kugaba ibitero hanyuma igahagarara by'agateganyo kugira ngo hirindwe ko intambara irushaho gukara no guha amahirwe ibiganiro bya diplomasi. Amerika kandi ikomeje kugira urutonde rw'ibyo ishobora kugabaho ibitero nk'uburyo bwo kubashyiraho igitutu. Mbere ku munsi w'ejo ku wa kane rero, abasirikare bari mu bwato bw'intambara bwa USS Abraham Lincoln bari biteguye niba bibaye ngombwa ko bakongera kugaba ibitero. Ibinyamakuru bya Leta ya Iran byo byatangaje ko ahantu habiri hari ibigo bya gisirikare habwaga ibitero byinshi ku mugoroba wo ku wa kane, ariko umuyobozi wo muri Amerika yabwiye CNN ko ingabo za Amerika zitari kugaba ibitero muri icyo gihe, naho abayobozi ba Israel bavuga ko nta makuru bafite yuko Israel yaba iri nyuma y'ibyo bitero. Amerika kandi na Iran baracyakomeje ibiganiro bya tekinike ku bijyanye na gahunda y'ikirimbuzi ya Iran, bafite intego yo gushaka umuti binyuze muri diplomasi. Inzego z'ubutasi za Israel zabwiye Leta Zunze za Amerika ko Iran iherutse gutegura undi mugambi wo kwica Perezida Donald Trump, nk'uko abantu babiri bazoye amakuru babibwiye CNN. Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu bavuganye kuri telefone ku mugoroba wo ku wa kane, bemeranya gukomeza guhuza ibikorwa hagati y'ibihugu byombi ku bibazo bitandukanye. Urujya n'uruza ku mato anyura mu muyoboro wa Hormuz rwongeye kugabanyuka cyane muri iki cyumweru nyuma y'uko amato menshi y'ubucuruzi abwagaho ibitero. Mbere yaho rero, mu gihe cy'agahenge n'ibiganiro hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran, urwo rujya n'uruza rwari rwiyongereye. Perezida wa Liban Joseph Aouni yavuze ko igihugu cye kizakomeza ibiganiro na Israel, ariko Israel ibanje gutangira gukura ingabo zabyo mu bice byo mu majyepfo ya Libanoni ikigenzura, nk'uko mwe mu badiplomate babizi yabitangarije CNN. Ngibyo rero ngibyo iri kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati. Turakomeza tubakurikiranire ibiri kujya mbere, dore ko Benjamin Netanyahu nyine yari yabwiye Donald Trump ko Leta ya Iran ifite umugambi wo kumwica. Mu ijambo Donald Trump nawe yavuze mbere yo kuva muri Turkiya, yavuze ko Iran ifite ariwe muntu wa mbere Iran ifite gahunda yo kwica. Ntimube kure cyane y'uru rubuga, turakomeza tubakurikiranire turebe ngo nibiki biri kujya mbere. Ubundi reka mbifurize kugira amahoro y'Imana, muhahe muronke aho muri hose, mugira amahoro.